Yes, mbahaye ikaze bakunzi ba byose TV ndetse n'abakunzi ba The Quick Sport mwese nizere ko mumeze neza cyane gatanu kuri gatanu nkuko nababwiye ko nzajya nkabahereza amakuru azirimuha no gusesereza ya makuru nkanyanyagiza hasi buri wese agakuramo amakuru yiwe amunogeye. Abantu benshi bajya bambwira bati iyi siloga rwose ni nziza cyane nkuko mubibona rero. Ku ruhande rwanjye rw'iburyo mfite umusore cyangwa se umunyamakuru ukomeye cyane witwa nde wabibwira? Yes, amazina yanjye nitwa Nzabakorana Vedaste ariko nkabanzwi cyane kuri The Quick Sports. The Quick Sport ngira ngo rero niwe tugiye kuba tubana muri iki kiganiro cy'amakuru y'imikino agiye kuba atwara iminota itari myinshi. Tugiye kuba dusesengura imikino yabereye hariya mu karere ka Huye kugira ngo abanyarwanda bagende basobanukirwa. Wowe utarakurikiranye umupira w'amaguru, wowe kandi wacikanywe na rezilita zose turazifite, tugiye kugenda tuziguha zose gatanu kuri gatanu. Wowe icyo tugusaba ni ukukora subscribe, ugasharinga, ukarayekinga ikiganiro cyacu niba wagikunze, tugakomeza tukibanira muri rusange. Reka rero ntangire mwakira. Tugiye kuba duhera mu ikipe ya Rayon Sport. Abantu benshi bagenda batubwira bati rwose ibintu byanyu mubikora neza cyane, natwe turagira ngo muri comment mujye mugenda mutubwira ibitekerezo. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi kubera ko tugenda tubyubakiraho turimo kugenda dukora ikiganiro muri rusange. Kandi niba hari n'ubutumwa uba ushaka gutanga ku ikipe tubukugerazaho gatanu kuri gatanu. Reka nakire Vedaste kuri The Quick Sport, nawe agende adusesengurira cyangwa se atwinjize mu ikipe ya Rayon Sport muri rusange. Ikipe ya Rayon Sport yari yacakiranye n'ikipe y'Amagaju. Yego nibyo, hariya mu karere ka Huye. Match yari ikomeye cyane kuko ku mpande zombi amakipe yari yakaniye. Ni ikipe y'Amagaju yari isanzwe yitwara neza kuko no mu mikino yaherukaga yari yakubise ikipe ya APR igitego kimwe ku busa. ntago beshye cyane. Birangira ikipe ya APR rwose kukigombora bibaye ibibazo. Ni ikipe y'Amagaju rero yari yateguye mu buryo bukomeye cyane, yaba ku bakinnyi, yaba ku bijyanye na prime, hose bari hejuru cyane. Kuhakura amanota 3 byari akazi gakomeye cyane ku mutoza Robertinho. Kari akazi gakomeye ku mutoza Robertinho Concalves de Carume, bitewe n'abakinnyi yari yajyanye hariya i Huye n'abandi batari bahari barangaje imbere n'uwitwa Muhire Keve kapiteni. Muhire Keve afite ikibazo cy'imvune n'ibyo afite hamstring ya hano ku itako, kubera imikino myinshi yagiye akina akagira imvune ntakomeze kuboneka cyane, kandi n'imikino myinshi yagiye akina wagiye ubona yuko bamukoresha cyane. yasaga n'ubundi nonaniwe. Abandi bakinnyi batari bahari ni uwitwa Adama Bagayogo ndetse n'uwitwa Fitina Ombarenga, nabo ntago bari bahari kuri uyu mukino. Ntago bari bahari, bari abasore kuko bari bujuje amakarita 3 y'umuhondo. Ntago bari bemerewe kuba bakina kuko iyo amakarita amaze kuba 3 nibyo biba byabaye rouge. Nibyo byatumye rero umutoza Concalves de Carume Oliveira rwose izina ry'umubreziliye naryo riba rikomeye cyane, ariko Robertinho Concalves de Carume rwose kuri uriya munsi wo kwa gatandatu nawe yakoze amarotasiyo cyane. Nko mu kibuga hagati yari yakoze amarotasiyo, yagaruyemo umukinnyi nka Papley yari yamugaruye mu kibuga hagati. Nibyo yari yakoresheje Suleiman Dafe ndetse na Richard. Urebye Muhire Keve ntabwo yari ahari, ndumva Richard ari warimo akina ku mwanya we. Papley yari arimo gukina ku mwanya we ni Fisto wabanjemo. Reka kwanza dushake urutonde rw'ikipe ya Rayon Sport tubagezeho abakinnyi babanje kuri uriya munsi, turubagezeho bagende basobanukirwa abakinnyi babo bagiye bari mu kibuga hagati. Ni ukuvuga ngo mu izamu nk'ibisanzwe yari Kadime Ndiaye, hari Serumogo, hari Omar, hari Hakimu Bugingo, hari Diane, hari Aimable Nsabimana, hari Richard,
hari Dauphin, hari Rukundo Abdulrahman Paprey, hari Fokunganye, hari Fiston ndetse na Iraguha Haji. Abo ngabo nizo ntwaro ikipe ya Rayon Sport yari igiye kubanzamo kuri uriya mukino. Abasimbura harimo uwitwa Yves Emmanuel Nshimirimana, Emmanuel Kabange ndetse Azizi Bassane na Omar Nyinge wa mu defenseur w'umu Senegal. Bari hari Niyonzima Olivier Sefu, Biramahire Abedi, Abdoulaye Jaru ndetse Asanana Innocent na Paul Sindi Jesus nibo bari kuri benchi y'ikipe ya Rayon Sport. Ubwo rero umusifuzi nta kindi abafana baba bashaka kureba cyangwa se kumva umusifuzi ku isaha y'isa 12 yahushye mu isifuri. Match biratangiye, ni match yari ikomeye cyane, ni match y'umuriro kuko urebye ku mpande zombi ama ekipe yombi yaratakanye cyane ko Rayon Sport yinjiye mu mukino iri hejuru cyane. Ikipe yari yasohotse igiye hanze kandi siko igiye guhura n'ikipe ikomeye, yagombaga gukora hakiri kare igashaka igitego mu minota ya kare. Nibyo koko yagombaga gushaka igitego mu minota ya kare kubera ko ikipe y'amagaju ni ikipe itoroshye kure, ni ikipe itoroheye aya makipe manini avuga ngo araturuka mu mujyi wa Kigali. Ntago amagaju aza yajenjetse bitewe nuko baba banayishyiriho prime iri ku rwego rwo hejuru. Nibyo kandi n'umutoza wa Magaju yari yakaniye mu buryo bukomeye cyane, yari yatanze interview avuga ko Robert n'ikintu amurusha ari uko atoza ikipe yo mu mujyi ikipe zikomeye yego, ariko mu bijyanye no mu kibuga cyangwa se mu gutoza ntaho bataniye, nawe ari umutoza nk'abandi. Kandi koko urebye na resultat yaje gucyura kuri uriya munsi zirabihamya kuko ntabwo ikipe y'Amagaju ari ikipe yoroheje. Yahanganye na Rayon Sport Ruburagica batsinda igitego cyatsinzwe neza n'umwataka kabisa, yuzuza ibitego 13. Foronganye igitego cy'ubuhanga gikomeye cyane ku moso. Uriya mukinnyi n'umutekinisiye tunamubwira tuti Kikiri Kavari akire vuba agaruke. Nabonye barimo gupropoza yuko ashobora kumara amezi 9 adakina. Amezi 9 yaba ari menshi cyane, byaba bigoranye kuri ni igihombo ku ikipe ya Rayon Sport gikomeye cyane. Uriya ni umukinnyi ukomeye cyane w'ikipe ya Rayon Sport cyane ko ari we mukinnyi umaze gutsinda ibitego byinshi kandi yarakinnye imikino mike ishoboka muri shampiyona. Birumvikana rero byatangiye ikipe ya Rayon Sport itsinda igitego cy'uwitwa Forunganye, rutayizamu kabisa uri ku rwego rwo hejuru, full striker ewana kabisa, full striker ameze neza cyane complete. Uriya ubundi barutayizamu nk'aba ngaba nuko wenda ashobora kuba yagize akabazo k'imvune biramutse bibaye grave akaba yamara iryo gihe kirekire, wenda byaba bibaye nk'ibimudemonetiza, ariko mu by'ukuri uyu rutayizamu abaye nta kibazo afite, ari umuntu akomeza agakina, yatsinda ibitego bitigeze bitsindwa na rutayizamu n'umwe hano muri iki gihugu. Mbere yuko avunika bagenzi banjye twari turi kumwe hari yihuye amaze guterekamo kino gitego, barimo umunyamakuru ntabashije komeshoninga igitangazamakuru akorera hano, ariko ni inshuti yanjye cyane. yarambwiye ati uyu rutayizamu ashobora kuzagira ibitego birenga 20 muri iyi sezo, kubera yuko niba Victor Mbawoma yagize ibitego 15 abinganya na Ani Elija, kugeza ubu ngubu mu mikino igera muri 12 Forunganye amaze gukina cyangwa 11 umva ari 11 amaze gutsinda ibitego 13. Abaye atagize ikibazo cy'imvune ashobora kwancena imikino ye akaba yatsinda ibitego byinshi ya 20, agatsinda 25 hafi na 30 yabitsinda cyane ko n'umuntu ubu ngubu mukurikiye muri shampiyona afite ibitego 8. Ni 9 ni 8 nge ngira ngo meruka ari 8 Hussein Selami wa undi wo mu Magaju n'ubundi bari ubwo hagati aho ngaho ibitego 9. Okay, kandi we yakinnye imikino yose mu kibuga hagati y'ikipe ya Rayon Sport. Yibonye gute ikina ikipe idafite Muhire Keve? Bimaze kugaragara yuko mu gihe Rayon Sport izaba idafite Muhire Keve
ko nabonye bizagorana kubona resulta mu buryo amanota 3 biragoranye. Mu by'ukuri wabonaga ko harimo akantu k'aka weakness ku ruhande rwa Richard rwa Fisto, ntabwo ashobora gukina umupira uri ku rwego rwa Keve, kuko Keve twese turamuzi ko ari umutekinisiye, niwe muntu wagiye atanga ama assist menshi, yagiye avamo ibitego, afite assist nyinshi nubwo adakunda gutsinda, ariko mu by'ukuri icyuho cye uba ugomba kukibona cyane ko Adama Bagayogo nawe yari hanze, ntago yari ahari, yari ari suspend, ariko urebye hagati mu kibuga ntago bigoranye cyane kuko uriya musore Suleiman Dafe ni umukinnyi kabisa ukomeye cyane. Suleiman Dafe ndizerane ni nimero 6 mwiza cyane, ushobora kuzaba mwiza cyane muri shampiyona y'u Rwanda, ashobora kuzasimbura uwitwa Haruna Musa Majaliwa. Yego, azamusimbura ku rwego rukomeye cyane kubera ko ni mwiza kwambura imipira, ni mwiza gutanga baro, ni mwiza kuba rido defensive. ni umukinnyi ubona yuko ibintu akina yabyize akabyinjiramo neza, azi ibintu akina ibyo ari byo. Ni umukinnyi ufata umupira afite icyerekezo awutanzemo, ntabwo ari wa mukinnyi ushobora gufata umupira akawutakaza bira mupango, no. Ni umukinnyi ubona nyine ko ari umupro, akina bya giprofessioneri. Ku munota wa 30 rero ikipe wa 31 ikipe ya Rayon Sport imaze gutsinda igitego, yakomeje kugenda irata uburyo bwinshi bugiye butandukanye, ariko noneho ikipe ya Musanze, ikipe y'Amagaju Plutôt mu mbabarire, ntabwo yari yoroshye kubera ko ifite abakinnyi bagiye bakomeye cyane ku ruhande rw'ikipe y'Amagaju. Bari baje bakaniye bishyuje inote y'ibihumbi 5 bavuga bati amafaranga turayabona ndetse n'amanota niritaba rimwe riba amanota 3. Yego, bari bakaniye, urebye bari bakaniye mu buryo bukomeye cyane. Kikubwira ko ari ikipe ikomeye, ntabwo ikipe ya APR yayiburaho igitego, ntabwo yayiburaho insinzi, buriya nayo gutsindwa nta kibitagize, nta kibitagize rwose. Ariko babonye ko bayiteye igitego kukishyura bikanga bikagorana rwose, bikarangira ubutaye. ni ukuvuga ngo rero ikipe y'Amagaju yagiye irata uburyo bwinshi bugiye butandukanye, ariko iza kubona igitego ku munota wa 87, iza kubona igitego, ariko igitego kitishimiwe n'abareyo benshi bari bazamutse hari yihuye, ariko hagati aho ngaho ntago abareyo bari bazamutse ari benshi bitewe n'itike yari yazamutse. Nibyo rwose, ikipe y'Amagaju yahise ikishura uriya musore Ciza Hussein Serafe kabisa, nawe n'umwe mu barutayizamu bakomeye cyane hano mu Rwanda, cyane ko ari nawe ukurikirana na Forunganye mu gutsinda ibitego, bari barutayizamu. Rero kabisa yaravuze ati muri Rayon Sport sinakiburagira cya rwose, abagishizemo. Rayon Sport yaje kongera gukinisha imbaraga nyinshi, ishakisha uburyo yashiramo igitego cya kabiri cy'insinzi, ariko biranga biragorana. Nk'ikipe yari iri iwabo ku mbehe yagombaga kwirwanaho igasunikiriza mpaka umukinnyi ugejeje ku ndunduro. Muri iyo minota ikipe y'Amagaju yaje no kurata uburyo bukomeye cyane imbere y'izamu. Kadime Ndiaye agerageza kwitwara neza, ariko abafana b'ikipe ya Rayon Sport ntago bishimye ku ruhande rw'ikipe rw'umukinnyi Kadime Ndiaye. Ubona ari iki Kadime Ndiaye abura kugira ngo yongere yigarurire icyizere? Ni ukuvuga ngo biriya n'ubusanzwe bibaho, hari igihe kigera umuntu ntaba ari mu bihe byiza, n'abakinnyi hari igihe kigera ukabona umukinnyi ntabwo ari mu bihe bye byiza, bisobanuye ko hari uburyo aba afite akantu ka meforme. Birashoboka yuko aramutse akoze cyane imyitozo, cyane ko afite n'uwo bakorana competition, byamugarurira, byamukongera bikamuzamurira icyizere n'imbaraga zo kongera kuba yagaruka mu mwuka, akongera agafata neza umupira, kuko wabonye ko muri iyi minsi baramukubita imipira myinshi, akubita ibipfunsi aroha hanze, baramukubita imipira myinshi awufata awuruka yongera awufata, nta mupira abasha gufata ngagumane umupira ngo awuhamye. Ubwo sikaba ari akazi gakomeye ku mutoza Mazimhaka Andre. Mazimhaka Andre agomba kubireba neza cyane, akamuhata imyitozo, akamwereka byinshi agomba gukora kugira ngo abashe kuva muri iriya situation. Ubwo ntago yaba akomeje kwitwara nabi, si amahirwe akomeye cyane umukinnyi mu backup we Pasia yaba agize. Nibyo, kuko buriya umukinnyi ukina afite competition n'undi mukinnyi bahanganye aba agomba kwitwara neza, akanitwararika, kuko aba abizi ko isaha n'isaha yakora amakosa aba agomba kwicara kuri benshi.
abagomba kwicara kuri benshi nibyo yego. Ubwo rero umutoza w'ikipe ya Rayon Sport aza kubona inota rimwe arikuye hariya mu karere ka Huye, biza gutuma akomeza kuba ayoboye n'amanota 41 ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona rwa Rwanda Premier League. Aza kuba ayoboye rero ikipe y'Amagaju iza kugumya iri ku mwanya wa 12 ku manota yayo, n'amanota ngaho ndebere neza ku rutonde, cyangwa reka nanjye mbirebe kuko ndumva urutonde ndufite ahangaha. Ikipe y'Amagaju iri ku mwanya, Amagaju ari ku mwanya wa 9 n'amanota amanota 23 n'umwenda w'ibitego 5. Urumva rero Amagaju ntago ari ku mwanya mubi, ntago ari ku mwanya w'ikipe zimanuka cyangwa se ikipe zihatanira igikombe, iri hagati aho ngaho. Urumva rero Amagaju yakomeje kuba umuti usharira ku makipe ya hano i Kigali kandi amakipe akomeye cyane. Ubwo rero mbibutsa yuko ku mukino wa Fazare aya Magaju yari yisasiye ikipe ya APR ku gitego kimwe cyonyine, igitego cyabonetse umunota n'ubundi ushyirwa 65 mirongo ingahe gutyo. Ikipe ya APR iza gukomeza gushakisha igitego ariko biranga. Mbibutsa yuko no kuri uyu mukino w'ikipe ya Rayon Sport, ikipe y'Amagaju bari bayishyiriyeho 200,000 kuri buri mukino. Nibyo prime bari bayifite prime, kandi buri kipe yo mu ntara kwishyiriraho prime baba bumva ari motivation ku rwego rwo hejuru cyane ko n'ikipe ya Rayon Sport nubwo yatsinzwe nayo ntako itari yagize. Wabonye ko abakinnyi bakinishije imbaraga zabo ntako batagize, icyabagoye nuko bahuye gusa n'ikipe ikomeye, kuko buri ikipe ya Rayon Sport ubu ngubu imikino yose ya shampiyona yemerewe miliyoni 5 ihabwa na Forza-Bet. Okay, babonye umuterankunga umaze wateje uruntu mu ikipe ya Rayon Sport, bigatuma banayambura ikibuga muri kiriya cyumweru. Abafana bavuga bati kuba ruganda rwaratwambuye kibuga abakinnyi bacu ntibakora imyitozo niyo ntandaro yo kuba barabuze amanota 3. Uremeranwa n'abafana? Ntabwo nakwemeranwa n'abafana kuko buriya iyo usanzwe uzi umupira ubuwuzi kandi imyitozo bari bamazemo iminsi n'uburyo bakinaga imikino ikurikiranye, ntabwo wavuga ngo abakinnyi umunsi umwe bababaye flop. Abafana twagiye tuganira hariya mu karere ka Huye, match irangiye barambwiye bati turikoma ubuyobozi bwa ruganda tutemerewe kwamamaza ahangaha kubera ko ntabwo baratwishyura. Ati turarwikoma cyane kubera ko batumye tubura amanota 3 hano kuri iki kibuga. Nta kundi buriya abafana bagira amarangamutima yabo, kubivuga bo bagomba kubivuga, ariko ushize mu nyurabwenge mu by'ukuri ntabwo umunsi umwe watuma ikipe idatsinda. Ibyo byo ntabwo bishoboka. Nibyo koko rero ikipe ya Rayon Sport ikaba iyoboye n'amanota 41 mu gihe ikipe ya APR iyikurikiye n'amanota 37. Hanyuma ikipe ya Gorilla Football Club ikaba iri ku manota 29, ikaba kandi ikurikiwe na AS Do Kigali nayo binganya amanota 29, mu gihe Police Football Club iri ku mwanya wa 5 n'amanota 28. Nandi makipe agiye akurikiraho, ariko yo ngayo niyo sitwayabagezaho yose subura amakipe 5 amakipe 5 ari imbere ayoboye ayandi. Wakomeza ukababwira nakurikiye. Ubwo mugenzi wanjye yarageze ku ikipe ya Police Football Club ifite amanota 28, ihagaze ku mwanya wa 5. Mukura iza ku mwanya wa 6 n'amanota 27. Rutsiro iza ku mwanya wa 7 n'amanota 23. Ikipe ya Etincelle iri hafi aho na 23. Ikipe y'Amagaju ya Etincelle ku mwanya wa 8. Ikipe y'Amagaju iri ku mwanya wa 9 n'amanota 23. Ikipe ya Gasogi United itarakina umukino wa 18 wa shampiyona ikaba iri ku mwanya wa 10 n'amanota 21 muri rusange. Ikipe kandi ya Bugesera ikaba iri ku mwanya wa 11 n'amanota 20.
ikipe ya Muhazi United ikaba iri ku mwanya wa 11 n'amanota 19. Ikipe ya Marine ikaba ihagaze ku mwanya wa 13 n'amanota 19. Ikipe ya Musanze ikaba iri ku mwanya wa 14 n'amanota 18. Ikipe ya Vision ndetse n'ikipe ya Kiyovu zikaba ziri ku mwanya wa 15 na 16. Ikipe ya Kiyovu iri mu murongo utukura ndetse na Vision yarayikubiswe ibitego 4 n'ikipe ya Bugesera. Urumva rero yuko ikipe ariko kuri uyu munsi ikipe ya Kiyovu niza gutsinda ikipe ya Gasogi United ishobora guhita iza ku mwanya wa 14 wa 15 igahita isiga umwanya ku mwanya wa 16 ikipe ya Vision Football Club. Niko bimeze rero, uwo n'umukino uza kuba ku isaha isa 9 turaba duhari neza cyane 5 kuri 5 kuri Kigali Stadium. Abantu rero mudukurikira yaba kuri byose TV ndetse na The Quick Sport turaba turi kumwe 5 kwa 5. Ngira ngo rero ni hano dushobora kuba twasubikira amakuru yo muri Rayon Sport, ariko tutarajya kure cyane. Ikipe ya Rayon Sport n'ubundi irasubukura imyitozo kubera ko ku munsi wo kwa gatatu ifite ikipe yihe muri ifite Rayon Sport ifite ikipe ya Gorilla ku isaha 12 ku munsi wo kwa gatatu muri Peace Cup. Ndumva rero kuri uyu munsi irasubukura imyitozo, barasubukura imyitozo hariya ku kibuga cyabo cya Rayon Sport Complex Arena hariya mu Nzove. Baraba bameze neza cyane. Ubwo rero nyuma yuko ikipe ya Rayon Sport itsinzwe cyangwa se inganyije, byagiye bivugwa ari byinshi cyane ngo umutoza ashobora kuba yatekerezwaho bakamuha ibye, ariko nta makuru tuba dukura mu bamotari bavuga bati umutoza Robertinho amaze gusaza ntakifata ibyemezo, ati bagiye baramugaruye atariko n'ubundi nta mbaraga agifite, atari isaziye, barimo kumusaba byinshi adafite. Mu by'ukuri iriya match ntabwo nge nayishinja umutoza, kuko urebye iriya kipe yarakinnye ntako itagize, ahubwo Robertinho uburyo yaninye ikipe byari byo, nubwo wenda yaje gukora remplacement atinze cyane, kuko buriya Azizi Basane Kuranya aba yarinjiranye n'igice cya kabiri kuko wabonaga ko Fisto bitari kugenda neza. Wenda niko kantu kaba karabayemo, ariko ubundi bigendanye mu buryo bukomeye cyane ntako atagize, bigendanye na effectif afite y'abanyamahanga. Kugeza ubu ngubu niba muri iyi mercato bararokrise abakinnyi bagera kuri 4, bakaba bakinisha umukinnyi witwa Sulaiman Dafe ndetse na Biramahire Abedi uza aje gusimbura. Urumva rero nibyo biraba, kuko urabibona no muri APR wagiye ubona ko byagiye bibaho, hari ukuntu abakinnyi ariko wabazana wabaha competition mu myitozo ugereranije nabo ufite, ugasanga bo baracyari hasi, baracyafite ikibazo cya fitness. Icyo gihe rero ntabwo wafata risk yo gushiramo umukinnyi kubera ngo ni mushya ngo yaje gukora iki ngiki cyagukina kuri uyu mwanya, ariko ubona ubwo bushobozi atari yabugeraho. Icyo bakora rero ni iki? Umutoza wa fitness icyo akora afata babakinnyi akabakoresha imyitozo kugeza bageze muri condition bashakamo, bamara kuba fit akabahereza umutoza akavuga ati ubu noneho bakina. Mu gihe rero bagiye ku rwego rwo hasi ntabwo yafatiye risk yo kuba yamushyiramo. Aya Bongare Bita rero ndumva nakazi ke muri rusange, kuba ari coach fitness kugira ngo nyine aba fitting noneho nyuma bazaze gukina ariko bafite ibisubizo bazanye. Ni nacyo gituma bamugaruye. Buriya musore asana na Inosa akiza bamushize mu kibuga, twabonye tushe, ni umukinnyi uzi umupira, ni umukinnyi uzi umupira pe, azi umupira wo ku rwego rwo hejuru, ariko njyewe ntabwo imwemerera kuba yajya mu. Nanjye nabibwiye abantu turi mu Nzove, narababwiye ni uyu mukinnyi ni umukinnyi mwiza pe, ushobora kuzaba mwiza, kuzabera mwiza ikipe ya Rayon Sport igihe azaba ameze neza, ari physically fit cyane ko anaza yaramaze iminsi adakina, agakeneye imyitozo kugira ngo agarure forme nyine yinyakure, kuko ubu ngubu wabonye ko afite ikibazo cya fitness. Agomba rero gukora imyitozo myinshi, yaba iya gym kugira ngo nyine yinyakure, aba yiruka cyane ari isasu nka Azizi Basane cyane, cyangwa se na ba Joaquim Ojera cyane ko nawe akina kuri wing.
Okay, reka rero dusoza ikipe ya Rayon Sports yamaze kuba ishyiramo amanota ane hagati ya mukeba wayo ikipe ya APR nyuma yuko inaniwe gutsindira hariya ihuye. Ubwo rero yamaze kuba ishyiramo amanota ane, ubwo biracyakomeye, iyi shampiyona iracyasobanye. biracyakomeye twinjira no muri APR nayo tuyisesengura 5 kwa 5 sibyo Waretse tukazaba tuyisesengura turayisesengura ariko mu masaha ari buze nta kibazo. Ndumva twaza kuza kuyisesengura kuko nayo nyifitemo amakuru menshi agiye atandukanye kandi aryoheye abafana. Icyo twabwira abantu nuko match yo ikomeje gukomera mu buryo bukomeye cyane kuko magingaya abakunzi b'ikipe ya APR bari biteguye insinzi rwose. Bamwe bamanukanye n'abafana b'ikipe ya Rayon Sports bavuga ati reka tujye guhabya Rayon Sports. Hari n'abaraye yo ku munsi wo kwa gatandatu. Twewe turamanuka ku cyumweru mu gitondo duhuhura tuzamuka dusiga minota rimwe tubafashe ku ishari. Nuko gahunda zimeze ngiye match ikirangira ya Rayon Sports n'amagaju. Abafana benshi bari no muri Zambia batabashije gukurikirana uyu mukino baramamagaye, baranyandikiye kuri WhatsApp barambaza ati birangiye bite. Ndababwira nti birangiye ari kimwe ngo yo abafana nyine bakunda ikipe yabo ya Rayon Sports barambwira ati noneho ati amazina bayitazira nyamukandagira mu kibuga baravuga ati noneho igiye kuducika iradufasha igihe no kuturengaho. Ubwo rero reka dusoze dushyire umutemeri kuri iki kiganiro, mbibutsa yuko yari The Quick Sport, mugeraho mukanda subscribe ndetse n'ikipe mumbabarire cyane tuba twibanze mu makipe ndetse na byose TV. Nababwiye yuko tuza tukabasesengurira uko imikino yarangiye muri shampiyona ndetse tukagenda tubibagarukiraho 5 kuri 5 ibyabaye ku kibuga n'ibirimo kuvugwa hanze y'ikibuga byose tugenda tubigarukaho. Reka rero mbabwire nti mukomeze kugira ishya n'ihirwe no gutangira icyumweru neza 5 kwa 5. Ni byose TV, ni The Quick Sport. Niba wakunze ibiganiro byacu bisharinge bagenzi bawe abari hirya no hino hanze y'igihugu, diaspora nyarwanda mwese turabasuhuza 5 kuri 5. Ndagira ngo rero hari icyo ufite cyo kubwira abakunzi ba The Quick Sport? Okay, The Quick Sport and Quick Sport nakagaruka, reka tubabwire ngo Imana ibaho umugisha kandi ikomeze imirimo y'amaboko yabo. Turahabaye ku bwabo tubagezaho buri kimwe cyose bijyanye n'imikino live ku kibuga, byose tuba duhari 5 kwa 5. Imana ibishimire. Ciao. Turabakunda cyane, nakagaruka.